nimba wari ufite umuntu wawe wateze bisi mu gitondo yaragiye Gisenyi, shoferi aho yicara nawe sasa bariya ni abantu aho bari bicaye, aho ni abantu bari bicaye. Yes, aho ni abantu bari bicaye. Ni abantu aho ngaho bari bicaye bose kandi bisi yari yuzuye. So nimba rero wari ufite umuntu wawe wateze bisi ya internationale mu urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubona n'uburyo bakunda abandi kugenda batanga bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo n'abashitingi ntabwo iri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo. Ayiwe data we mana yanjye we biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru mwarebye neza munsi n'abandi bantu barimo. Kuna wabaye kure igihe twamanukira twise ko ari imisoro iyo tuvuze ko ihute ijyaho vuba birajyana no kuyemeza. ubu kabineti yarayemeje, ubu hagiye kujyaho procedure cyane cyane imisoro ijyanye na za ministerial orders, harajyaho procedure yo kubyemeza tukabishyira muri gazeti ya leta. uvuga ko nimara gushyirwa muri gazeti ya leta izahita ijyaho, ariko kanya ndarababwira iyindi misoro izagenda ijyaho umwaka ukurikira n'undi mwaka ukurikira kugeza umwaka w'ibihumbi 2029. urugero wa mbere ni umusoro twise cosmetic and beauty products. uyu ni umusoro ujyanye n'amavuta yo kwisiga n'ibindi bijyanye nabyo. uyu musoro ntabwo twashyiragaho izi products, ntabwo twashyiragaho umusoro, ariko ubu ngubu turashyiraho 15% y'icyo twita CIT. CIF ni 15% by'agaciro cyane mavuta, twabita amavuta, ariko tushyiraho exception. tuvuga ko amavuta ajyanye n'imiti, amavuta yandikwa na muganga, ntabwo azajyaho uyu musoro. undi musoro ni umusoro w'ibinyabiziga buri mwaka witwa registration fees for vehicles. undi musoro ni umusoro twise fuel levy. ni umusoro ujyanye ni umusoro udufasha twita fuel levy. ni umusoro dushyira kuri peteroli, petroleum products, udufasha kubona amafaranga yo gusana imihanda. umusoro udufasha muri road maintenance. undi musoro ni umusoro wa VAT ku matelefoni. kugeza ubu ngubu amatelefoni nta musoro wa VAT telefoni zishyuraga. hakaba n'umusoro wa VAT kuri ICT equipment, ama laptop n'ibindi byose. undi musoro ni tax on gambling, imikino y'amahirwe. gambling twashyizeho umusoro wa 40% ku mafaranga yose ya gambling. tunashyiraho umusoro wa 15% witwa wa 25% witwa withholding tax. tushyiraho umusoro twise tourism levy. ni ukuvuga ko umunyamahanga uwo ari we wese cyangwa umuturiste uzajya uza mu Rwanda akabukinga icyumba azajya yishyura umusoro wa 3% witwa tourism levy. ni umusoro wishyurwa mu bihugu byinshi bitandukanye. kugira ngo ushyire muri context urugero
y'umutourist cyangwa umunyamahanga yafashe ihoteli y'amadolari 100 azajya asabwa kwishyura amadolari 2.5 ku ijana. Kumva ni amafaranga ashobotse ku buryo tuvuga ko nta kibazo. N'ibindi bihugu mu karere nabyo bishyuza uyu musoro. Twasubijeho umusoro ku modoka za hybrid. Hari umusoro twasubijeho ku modoka za hybrid kugira ngo tukangurire abantu kumuvinga bakajya ku modoka z'amashanyarazi 100%. Twanashyizeho umusoro ku itabi, dushyiraho umusoro ku nzoga, bia, dushyiraho umusoro kuri airtime, uva kuri excise duty ya 10% ujya kuri tuzawushyiraho imyaka 3. Uzaba umwaka wa mbere uyu musoro uzazamuka ugere kuri 12%, umwaka wa kabiri ugere kuri 14%, umwaka wa gatatu ugere kuri 15%. Tubishyire muri context hano. Urugero ku munota, ubu ngubu umunota umwe iyo umuntu ahamagaye umunota umwe on average yishyura amafaranga 40 ku munota. Nituzamura tukageza kuri 12%, bizaba ku mafaranga 40 bigere ku mafaranga 40.8, 40.8. Nituzamura undi mwaka bikagera kuri 14%, bizagera ku mafaranga 41.6. Hanyuma umwaka wa gatatu bigere ku mafaranga 42. Mu by'ukuri ni amafaranga bya bindi nasobanuraga, ni amafaranga ashobotse kugira ngo tugere ku iterambere twifuza. Hanyuma hari ibindi twise additional measures tuzatangira umwaka utaha 2025-2026. Kama mtu anajua kama anaweka FARDC kwa kipango yake, kama mtu anajua kama anaweka mzalendo kwa kipango yake, amwambie ajirangi. Ni kusema probabilite kumzalendo sababu ni civil. Yeye kuko probabilite mbili. Ya kwanza atatuambia kama anapenda jeshi, okay, twende tumuweke ku centre ya formation sababu wengine wako tayari Rumangabu. Wako na sibire formation ya recyclage. Ndio ni kusema kusukula vichwa sababu hawakuweza kuitika kukomprendre kama wapasha chunga raia na mali yake. Ni kusema FDLR akakamatiwa, okay, tayari aende kwa Rwanda. Ni ile peke yake. Lakini akakamatiwa kama hakujileta, sheria itafanya kazi yake. Wakati wamepatia wazalendo silaha wakiwa piganisha M23, raia wote wamepiga mikono na pale ndio kumekuwa shida. Wakati unapigia ukumbafu mikono unaaprodire, konsekansi zinakuwa za mbaya. Ndio hizo sasa. Sababu haiwezekane upatie mtu mwenye hakupata formation, mtu mwenye hakufuata mafunzo ya kuchunga silaha, unampa silaha. Ile silaha bali ichunge itakonstitue danger, itakonstitue hatari kwa raia, na ndio shida yote tunayo. Sasa unaona vile yote ilikuwa na hala silaha. Kwanza hao peke hawakuwa wanaweza kukontrole. Sasa ile usalama itakuwa processes. Donc ni kusema tuko nenda polepole. Kiwanja nako imekuwa hivi, nimeongoza kiwanja nako imekuwa hivyo hivyo. Lakini leo hii kiwanja ukauliza, unahakikisha ya kwamba unaweza fanya 3 mois, 2 mois, 6 mois hauyasikia kudebali, na hapa itawezekana sababu tutaweka nguvu. Mwenye hapendi kukubali sababu leta c'est le viata. Kusema iko na nguvu, na nguvu iko, itawezekana. Tumezungumza hivi kuhusu wakimbizi. Tumewaambia warudi wa kwao. Wakati tulikuwa napigana kugomboa mji wa Kiwanja pale kukaya Nyongera, wengi wanajua kulikuwa na wale wakimbizi wa kutokea muunani mu collectivité ya collectivité ya Jomba, groupement ya Jomba eskize. Ni kusema wakati walirudi makwao hakukuwa shida. Na wale ni kusema tutaendelea, kitu ya kwanza ni sensibilisation, warudi makwao sababu ndio kuko nyumba, ndio kuko shamba inyita walisha na kusomesha watoto wao. Kitu ya pili, wale wagonjwa tutaongea na wakubwa, tuone kama tutatia dawa kwa hospital waweze kutunziwa, na tuone kama tutaweka ile toilette WC asilispeji mtoka kuongezea hapa isaidie wale wakimbizi. Lakini ya muhimu mkimbizi arudi, aende lima, aende fanya kazi, maisha iendelee. Kuhusu masomo ni kusema kisha vita maisha inapaswa rudia. Tumefanya vile fasi yote Kiwanja na hapa maisha inapaswa rudia. Kusema saa hii nataka toka nizunguruke fasi yote kwenye kuko shule, tuone kama tuonani na ba chef de division, ba directeur, ba prefet, maisha irudie, watoto warudi shuleni.
sababu kiwanja maisha ile on passe plus de la guerre, na hapa itafika. Ni kusema tutawazungumzia ya kwamba mwenye iko na ndugu yake mwenye alikimbia arudie. FARDC haitarudia tena hapa, c'est fini, haitarudia. Sisi tuna nguvu. Ni kusema kama wametoka hapa vile na zile nguvu tunazo sisi, Mungu, sisi tunatumika na Mungu, ni Mungu ndiye anatuwezesha. Na hiyo pili ya mabenki tutazungumza na wakubwa, tuone kama tufanye mkutano na watu wa mabenki, tuone kama ile activite nayo itarudia namna gani. Kusema tutakuwa narudisha activite etape par etape, tuone kama maisha sektere yote ya maisha yote inaweza reprendre activite na vile yetu ya Goma irudishe sura yake ya zamani.